Tinapalabas, kalpasan ti panagbayanihan dagiti taga Purok Verde, si Marungkar ni Edmar iji Balay da Dolores. Napagsaritaan da ni Rodora, imbaga ti balasang ti panagimon ni Rodora, gaputa nakita na ti kinalailo da Paula ken Edmar ijay turod. Gapu iti dayta na amuan ni Edmar, nagpakadan kini Dolores tapno mapan iti balay ni Rodora. Nagpakawan ti baro. Kalpasan nga imbaga na nga ayaten na ni Rodora, inarakop na daytoy. Itagagayem, adtoy yung tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Rodora. Edmar. Rodora. Pakawanan na. Nasair ko tiriknam. Edmar. Saan ko nga ay ayatin ni Paula? Pagayam lang ti pangibilbilang akin kwa na. Ngam kasano daytan. Ay ayatin na kaunay. Awan ti mabalin ko. Gaputa si kati ay ayatek. Makipagayam aklakan kwa na. Ngam awan ti namnamain na kanyak. Gaputa ti ipitpitik ti pusok. Kat sika, awanan ti sa balipay. Nagmayatin na din ka na, Edmar. Ngap. Masakitan kang tulaan. Ha? Itaman pa'y amadanon ka dito'y balay mo nga agidaldaliman na Rodora. Uy, naragsak ka. Kundi dayang ka pa'y. Among Paula, nakaragragsa ka. Madlaw ko nga, Rod. Apay, anya ti pa karagsakam? Gaputa ay ayatanak ni Edmar. Kat ay ayatak man. Oh! Talaga? Ay, tangiwat mo. Nagpigsa. Anya kumangay, no, ada makangag. Uy, talaga, Rodora? Agayan ayat kan ni Edmar? Wow. Yahoo! Maragsakan ang mata! Yahoo! Ay na! Kablaawan ka, Rodora! Ay na! Nataor ka na singpot ni Sir Edmar! Yahoo! Sige, ha? No, anya laditan ti indandanon mo kan ko, na. Ah? Isu aday jay. Imay idirabi Kat nagpakawan. Kalpasan na. Anya tinapasamak. Siyempre. Pinakawan ko mat. Kat? Kalpasan na. Anya tinapasamak. Pinagtugaw iti abay na. Ha? Kat? Anya tinapasamak. Inarakop na. Kat? Anya pa'y tinapasamak. Sika talaga. Taan niya ti kayat mo nga ibagak, ha? Kaslat da kayat mo nga ibalikas ko, Apay, awan laka di ti agak, anapasamak. Inagkanak iti bibig ko. Ay na, Rodora, nagmayat man. Ay, kuma, adamat kanya kay. Kuma, kasmat ka ni Sir Edmar. Ay na. Dumtang to ti parakan ka. Sapay la kuma. Takas ka ni Edmar. Ay na. Uray nagalas a tao, basta nasingpet. Huh? Ayos daytan. Sige kakabsat. Anusan nyo apanadan dayta banda? Kabalan tayo. No lakid di tagtitinulong tayo. Barok. Aduda anak kitang danita. Awan ka diti pariko. Awan anti. May mayat matlang no aduda. Tapno nabibit amalpas. Ken makitak mat anagagat da amin. Awan mat tisadot. Kaya't asawon dayta nga interesado da amin. Nasayat no kasta anti. Kita nyo yung trabaho niya. Edmar!
Oh, Paula, naimbagag sapam. Kastamot, Edmar. Oh, adawit ko amakan. Para ken kada itoy. Agyaman ha. Edmar, mabalin ka din nga umay ka balay intin rabi eh. Ano yan? Alam mo din kaya't kung agsarsarita ta balay mi intin rabi eh. Sige, panawan kayo pay Edmar. Inakitaan iti dayjay abanda. Abangan wa damot kit di Jack na ilista tinagan na. Sige. Jack may panamnama. Nung makaumayak balayo, Paula. Alam mo din please. Kaya't ka akasarsarita balay. O sige. Tapnawan ti may bagam. Umayak to balayo. Anya, Charlie. Anya ti makunam iti kabarbaro abalay ta. Mapintas, papa. Nalpasan. Nagbiit an alpas. Alis to dagiti tao ta, papa. Waniyo. Iso nga ita. Dito itan ngagnag. Kaya tibalay tayo, iji purok berde. Kasanon? Bayang pailay jay. Nga mabalin mo latamat ti mapanijay no kayat mo. Saanan? Kayat ko dito, papa. O sige. Awan paregot iti dayta. Kayat ko nga da ko makadanak a babae ditoy. Anya? Waniyo. Lakaya kon. Iso kayat ko nga da ko mamat babae abangayawan kanyak. Ada kada kayo dayta, papa. Ket kayat ko ni Dolores. Asino a Dolores, papa? Ni Dolores ijay purok berde. Anya? Magmata talaga dito, ya. Well, magusto di ba, eh. Ket uray sana kung nga gaw awit iji purok berde. Kasla, ada pagbut-but nga, nagdetayan ko. Inak man kiti mangirore ti anak. O, minuman. Sino ti? Babae. Nakapuraw. Limabas iti sangok. Nagkaponda di babae. Sa dino kayanan. Sunggarak Naimas ti arak Uray pasurot naklang dagiti agamaadon Marcos ken Boss Charlie. Tamayat matibiyag ko. O, Tadyo. Ada ka matgayam dito, eh. Agin inumak iti arak, boss. Apay. Kasla adda ka butang mo Ada ka di munag dito, eh. Ababae nakapuraw. Ha? Anya babae nakapuraw nga ibagbagam, boss? Nakusta? Awan tayo munag dito, eh. Awan mat, boss. Awan? Apay, boss. Adda nakita mababae nakapuraw. Ada. Limabas iti sangok. Nagapan na ngay. Ken, awan mo tatao dito yung lugar. Datayo lang. Boss, amangan no, agparparmata ka lang. Huwin, boss. Amangan no, parparmatam laday ta. Umay kagid di. Uminom tayo ti arak. Mabit lang Yalaan kay ti basom. Kunak na saan kan ang makaumay? Imayak, tapnawan mat may bagbagam. Agyaman na. Mabit lang Inakalaan kin sa gana kapag sangwanta. Mabit lang. Sige. Kitaglaan no saan ang masulisog kanyak ni Edmar. Nakashort panak itinakiting. Ken, naimpis lang ti t-shirt ko. Kitag
Laan na saan ama sulisog kanya ni Edmar. Sakat, nagbanglupay ti imbukbuk ko iti bagik, abang banglo. Awan da na ng kantatang ko. Saan da maturog dito balay ita? Iso nga uminom ta. Naimas day ta nga arak. Inidaw ko ididay ta itigayam ko ani Charlie. Sigurado ang magustuhan. Pasensya kan, Paula. Ngam sa anak nga umininom iti arak. Oh? Talaga? Unay kan, Edmar? Di na kumamot pa ba inan mabiit lang ha? Bukbukak ti basong. Jak amo nga umininom kagayam iti arak. Wan, jak ilibak. Oh, addi ti basong. Agyaman ha? Sige, uminom ta, Edmar. Agdanggay ta. Katap na sigurado nga uminom ka. Painuman ka dito'y basok. Paula. Ne, di man din ka matan dito'y abay ko. Adoy, uminom kay ti basok, Edmar. Kat ibabamon ta baso. Ala, Edmar. Ramanam ti arak, ti tay baso. Sige. Idisok ti baso. Naimas, saan ka di? Edmar, mabalin ka di nga akan na. Paula, ano niya ka din? Edmar, akan na. At tuyak nga gururay. Akan na. Ay! Ano day, Jay? Ang mga no adda tao iti ruhar. Edmar, hindi tan italtalagpay. Oh, Edmar, arak ko ba niya? Saan? Di nak-arako pa nakasta, Paula. Ibagak ti marikrik nakparagan ka. Lading itek. Ngayon masapul nga ibagak da ito eh. Anya dayta? Saan ka nga ay ayatan? Edmar, Addan ay ayatek, Paula. Isu apang hasim tasardengan nakon. Maawatak ti planom. No apay nga inayaban nak itaarabi dito'y balaya. Ngem na pudnuak iti babae nga ay ayatek. Sige. Innakon. Agyaman nak iti panangawis mo kanyak dito'y balaya. Edmar, Agtali na itangag pagayam. Day talayang ti maipaay ko ken ka. Ngem no ayat. Ladingitak. Paula. Dayjay. Rimwarin ni Edmar iti balay da Paula. Nagdakkel abatot imbarsak ko iti diding da Paula. Nakigtot da siguro. Iso arimwarin ni Edmar. mabit lang, Edmar. Please, di na ko mapanawan. Agawid akon, Paula. Na, Ket saan mo nga ulitin pa itinarabit mo? Tamasair ka lang. Mapaay ka lang. Sige. Innakon. Saan, Edmar? Di na ko tidang nga a Paula. Edmar! Anya nga ta dyan naramid na. Dayjay ni Paula. Nakatakder pa'y lang iti paraangan da. Asit gakman kit di. Naka-short panty dang nga. Ne, Paula. Apay ang naka-short pan ka kat naglamen. Adan samot kaya ta sa wanday ta apa nag-short pan mo Ken, nakitak ni Edmar arimwar iti balayo. Ha? Nalpas ka din ti mini-mini, ha?
Insukom ka din ti dayaw mo kan kuana? Anya? Anya ter aramidam ditoy? Apay nga dang ka ditoy? Nakitak namin ni Edmar ang nagturong ditoy. Sinurot ko itinalimad. Idijak mauray arumwar di tabalayo. Binarsak kon at ididingyo. Sorry Binarsak ko ti didingyo. Awanan kay tibain! Oo, di ka agpungtot akas pa. Kan, aguray ka. Apay pinanawan na ka ni Edmar. Gapo nga tayo iti panang barsak ko iti didingyo. Wano, di nakakayat at tutupan. Anya? Iti day taalangam. Kasla kayat mo agar-garian ni Edmar. Saan nakamot at tinutupan? Sayang, Paula. Anya? Husto akadi, Ngamin, saan akasken ka babae ti kayat na? Saan na ka akayat? Iso ang mabalin ka di? Agbain kamot Pumanaw kan dito parangan me! Buisit ka! Oh, di pumanaw! Sige, inakon ha. Buisit ka! Kontrabida ka talaga itibiyag ko, Dolores. Adan to aldaw mo. Balsan ka. Awanan ka itibain. Manakibiyang! Nya. Kastat inaramid na. Ay, una yan ni Paula. Talagang agpatpatay launay kan ka. Ay, Naimbag, tasaan ka anasulisog kan kwa na, Barok. no sa balyak lang, ang mga natutupak. Una yan ni Paula. Nabainan, tadyak tinutupan. Bayaman tabagbaga. Sige, ante. Kaya't konti aginan na. Inak maturugan. Sige, Barok. Ingka maturugan. Nasaysaya at pa'y kumangamin adi kan napan balay da Paula. Ante, Inton maminsan. Saan ka na mapmapan? Nukasta nga awisan na ka. Sardangan na kon! Aday anak! Saan ka? Asar dengan. Aging ka nga agbabawi ka. Sumuko ka. Aday anak! Aday anak! Saan ka? Asar dengan. Saan ka? Asar dengan. Saan? Aday anak! Aday anak! Aday anak! Anyati. Pagtagay na plagayam. Punak ng paison. anya pa ti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy tinobela tayo ang napaulwan. Rodora! Tinapalabas, inawis ni Paula ni Edmar, ijay balayda. Pinatganmet ni Edmar, tapno awan ti maibaga ti balasang. Idiaddan ti baro iti balayda Paula. Di na niyam nama nga da plano ni Paula amang sulisog ken kuana. Naka-short pan ken naging pispay ti kamiseta na. Ar-arakupan ni Paula ni Edmar, idiadda ng ngegda nagbato iti diding. Iti day tamat lagun daway, pimanawan ni Edmar, ket binagaan na ni Paula adinan ulitan pa iti inaramid na. Iti sabali a bangir, nagparik namanen ni Rodora kini Charlie. Limabas iti sanguna sa nagpukaw. Kalpasan na, nakita namanen iti tagtagainap na. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Aday anak! Aday anak! Anyati. Tagtagay na plagayam. Iho! At magpaison. Iho! Anyat napasamakan ka. Apay ngagpukpukaw ka. Agtagtagainap ka ka di? Uwan pa ba? Nagalasti tagtagay na ko. At dito'y kapay gaya man salas anato. Sakit.
Nakapsutan day tapag silawam. Awan samet ang tigas na. Papa, O anya, ituloy mo ka di pa'y timaturog dito'y salas. saanan papa? Inak makikaid ka kada mortadyo. Anya, ang damat na iranta asilid mo. Saanan? Makikaid dahon kada mortadyo. Wisit talaga. Sigurado nga damanin ita ni Edmar ijayan dagiti trabador. Kaya ko di mapan ijay. Ngam, kasla awanan rupak nga iparangko kan kuana. Pinabainan nak idirabi eh. Agasam? Saan ang nagargari iti kinaseksik? Nakabangbang luak pa'y man. Sakat, day tala mga rakop kuman daramigan na kanyak. Ngam, pinabainan na ka. Talaga kadingawan panagayat na kanyak. Saan? Jak agpatingga. Masapul asyak ti ayatan ni Edmar. Rodora, adda kagayam diti paraangan ti balay mo. Agpapainit ka? Sika, papanam. Dinagas ka nga rod. Tamapan-tama trabaho. Uray jay la agparaspas ti aramidan ta. Ha? O sige, umayak mat. Mapanta. Kayat ko. Aguray ka. Nagarmusar ka din? Ha? Sika ngay, nagarmusar kan? Owen, oray siyak, nalpasan. No kasta, mapanta nga rodan. Makitrabaho taman mat. Isupay jay matgadan ta. Dolores, dito'y talaan ha. Dito'y tanyak paraspas. Oray saan ta nga umasidag kadagiti tattao. Dito'y talatan. Ha? Di mo kaya ti makigrupo kadakwada? Dito'y talatan. Sige Yung masapol nga attendance ta Oray saan kanya kun? Si kalatan. Uy, agbain ka no ka ni Edmar. Uy, Kasuranin nak manan. kasta ka di talaga ti addan ka ayan-ayat na. Mababain ka no. Si kamo. Ala, siyak nga rudat ti mangisurat itinagan ta. Oray di mo isurat tinagan ko, Dolores. Saanin? Jinagan mo latan. Ay, saan? Isurat ko lapta. O sige, tain na kun ijaayan ni Nana Lomen. Urayin nak dito yan. Oh, at to yung tilistahan nyo, Nana Lomen. Insurat kong tinagan me. Sige, basang. Sige mapana kun itiday di abanda, Nana. Sige. Sino pa'y nga tati saan anang isurat itinagan na dito'y lista? Adanagan ni Rodora dito'y insurat ni Dolores. Nagsinaro no tinaganda nga insurat na. Rodora? Adda ni Rodora? Ayan na nga Ni, adamat ijay ni Dolores. Agmay-may samot. Ayan ngay ni Rodora. Auntie, naisurat ka di amin na nanaganda? Owen, barok. Kita am da iti inlista ni Dolores. Naganda adwa ka ni Rodora. Ngamjak mat makita ni Rodora. Ayan da ka di. Dayjay man ni Dolores. Agmay-may sa. Kasla di na kaya ti makitarip nung kadagiti kakaduana. Ni Rodora ti kadwa ni Dolores. No kasta. Imay nakipagtrabaho ni Rodora. Apay nga umisisem ka. Asino tikit kitaem? Ni Dolores? Awan mat kadwana ijay. Mabit lang, auntie, Mapanak iti ayanda. Anya jay kuna ni Edmar?
Mapan iti ayanda? Ayanda? Ni. Ay nga, agmay-may samot ijay ni Dolores. Ay, jak maawatan. Jak namnamaan nga umay kamet, Rodora. Ginagasnak ni Dolores. Kundi bain pa lang, mat ni Rodora. Mabain siguro ang makita, manakaigam iti kumpay. Saan Alwadan nyo dagiti imayo, mga lumakumpayo. Ken di kayo na agbanog. Well, Sir Edmar. Rodora, kita agpay dagiti daduma tao, Panawan kayo pa dito, Sige lang, Edmar. Itay pa'y nga daak dito ruwar tinaladan na chay. Ngam, awan ti makita ka tao. Pimanaw daman nga tan. Awan apulos ti tao dito umawagak pa iti maminsan. Charlie! Charlie! Adda kayo dita? Awan da. Sana bali. Baliwak to tagsubi. Kaya't ko ang makasarita da mortadyo. Umanugot akon iti kayat da nga ipaaramid kanya. Tulungak ida. Tapno maitalaw da ni Dolores. Addan tumatan kwarta. Umanaw ako nito Agsubli aktulangan iti sabali agundawan. Boss Marcos, kaano ka di agpakabit kayo iti kuryente dito Panagkunakit, narigat samet ang mapasamak na ita. Gaputawan mo tibabalay ditoy. Iso nga uray sanen. Ha? Mayat ita pagsilawan tayo a Petromax. Kanda kita lampara at digas. Sa bagay, ti parikot tayo lang dito ket ti dalan ngagpaili. Panagkunak mortalyo, narigat mo't lang dayta abanag. Di, kasanon boss? Di yun maramat ti kotseyo. Sana balan. Ken napanunot ko mo't lang may mayat no awan ti kalsada ditoy. Apay mat boss? Iti kasta, awan ti asino man nga umay ditoy ang mga pagbasak-basak. Wanan niya. Mayat dayta na panunot yo boss. Wen, gaputa planong ti agmula ditoy iti marihuana. Kaya't kung adda ko maplantasyon tayo iti marihuana, dakela pagkwartaan dayta, mortalyo. Huwan boss? Iso masapul nga gunay tayon. Tasipod imay tayo dito yung lugar, basitan ti makukwarta tayo. Huwan nga rod boss. Basit matan ti mabingbingay tayo iti grupo tayo. Nagbambanog kami mat idi nagmulmulay ti marihuana. Ngam apay nga basit mat ti mabingbingay tayo. Sana bale, tagmula tayo mat. Nalawa timulaan tayo. Iso asigurado, dakdakkel mat ti makwarta tayo. Rodora, lamsak pa iday katanan mo Namapanak iti day di abanda. Ado tinagango akayo ijay. Tata Sabas, Rodora, kumusta kayo, Tata Sabas? Di kayo agbutan. Saan kayo nga anuan? umasidigin dito'y ayan ka Tata Sabas, agyaman na ka. Indulin nyo tibangkay ko. Naimbag kayo at tao. Kunak no di ka nagpakita pa'y balasan ko. Kunak no napan itinagkay sa abiyag. Saan pa'y nga ita, tata? Kinig daw ko iti Diyos. Asaan kumapay nga ita? Ha?
Ay, anya ka di pailaan, ti aramiden dito irabaw ti daga, balasang kaw. Tata, malidayan ako na. Kasladyak maaklon. Anya ti di mo maaklaw. Tata, agdadyak mapanahuan. Napatag-unay kanyak. No ita, nakaragragsakak. Naragsak to'y pusok. Ngam kinalida ito matlaang tikatukat na. Maawat akon. Malagip ko anadakamat mo ididay ta kanyak. Nagayat ka iti may sa alalaki. Ket di mo mapanawan. Wan, tata, Ay, kaasi ka ba't balasang ko. no apay ngamin. Anarangkas, tidak tumaat tao. Nay, agsamit kan samit balasang ko. Gaputa na sakit. Tata. Awan ang kapasol ko. Iti panda ka tao. Nga maapay akas to. Iti naramit na kanya. Aguray ka man. Asino ka de dagiti ranggas at at tao anang pataykan ka? Diyak mabalim nga ibaga kada kayo, tata. Diyak kaya't na may sagmak kayo. Pagyaman aklaangan, tainduling niya ti bangkay ko. Kadagtalegak kada kayo. Ada kayo lakom ati makaamo iti daytoy. Pangaasiyo. Ha? Manamnamak ka ni dayta. Tata Sabas. Uwan, balasang ko. Namnamaam day ta. Agyaman ako na tata. Agyaman na. O sige, inakon. Papanabon nga eh. Pagturong... Anya, nagpakita ka ni Rodora itay aldaw. Uwan bakit? Nagpakaase adya kano ibagbaga iti uray asino man tinaapmuakken ko ana. Ha? Angam kasano daytan. Kat impagamutan kanyak. Sana bali ata si kamay. Ken di mo mo't ibaga iti sa bali? Wen nangro na pa ita imbilin na. Ay, nakaskas daaw lakay. May sanga alalya, agpakaase. Ay uwan bakit? Ken nagsingpet man. Gaputa saan mat nga agdangran. Ken numatmatam. Kaslasaan nga alalya. Ta napintas mo't abalasang. Day talaeng ta makapakigtot. No kasta lahat nga agparang. Sapay puraw ti kawus na. Lakay, inton maminsan nga agpakita ken ka. Padasem man nga awisan dito'y kalapaw ta. Anya? Padasem man nga awisan. Ta kayat ko ang makita. Agluto akton iti pagsangwat tayo. Adupay met ti kamuti ta. Alalya? Makilanglang ka data? Anya ko matidakas na ngay. Kunamat, anasingpag. Ket isumait. Padasek to nga awisan. Bareng mayat nga umay dito'y kalapaw ta. Wen man lakay, takayat ko ang makita. Maturog tan. Ay baka turturog ako. Sige, maturog ta nga rodan. Nagmayat iti paraangan saan ka ni Dolores? Ay, wan. Ay na, Sir Edmar.
Itala ang makitak ni Rodora ang nakaragragsak Talaga? Si Ka Dolores, talaga adinak inggaan asutilan. Ay, nagmayat ka no dito'y paraangan na. Gaputada ka, Edmar. Kasta ka di? Hoy, Dolores ha? Noan niya laditan ti sasawam. Naragsak ni Rodora, Edmar. Amom ka day? Agsangsangit ide. Ha? Tapay. Agimon ngamin kon ni Paula. Dolores! Aguray kayo Adda malagit ko. Naminduan adaras alimabasak dito Adda nanghag ko a babae nga agsangsangit. Idi nasitgat, nagpukaw. Naglamang siguro. Ni Rodora lakit day. Saan na siya? Ay sus! Aglibak ka pa lang, mat. ay na, ni Rodora lakit day, Sir Edmar. Agimon ngamin. Angam no ita. Saan nga agsangit pa ni Rodora? Saan ko napagsangitan pa Uy, how sweet naman. Dolores, sikat ti makasaksi iti ayan ayat mi. Inton agkalaysa kami. Sikanto ti kang runaan nga abay. Talaga? Ay, kaya ko launay Kaano ti kanlay sayo? Inton malpas ti kapilya dito'y Purok Berde. Ijay kami itong agkalaysa. Addan tumatan umay apa di amang kalaysa kada kani. Wow! Nagmayatan. Amin at taga Purok Berde. Kaya't ko nga umatindarda. Ay na, nagmayatan. Uy, anyang itim ako ng Rodora. Agsao ka mat Ha? Wan. Magusto kinako na ni Edmar, Dolores. Kat itapay lang. Nakaragragsak akwan. Nakaaway din ni Edmar, Rodora. Ay na! Siyak ti maragragsakan iti naibaganakan ka. Kasla makit-kita kun di ibagbaganakan lay sayo. Oh, apay nga ngagsan naay ka. Dolores. No ibagakan ka saan to ang mapasamak dayta. Anya ti makunam. Anya? Dinakman angawan iti kasta. Apay kumaasan ang mapasamak ngay. Iti anya aga po. No ni Paula, saan nga iso tilapad? Wan Rodora, saan nga iso tilapad? Kuha nga min, Dolores. Daytay. Sige, dumngagak Rodora. Ibagaman ti makagapo, no apay ako nam asaan to ang mapasamak ti kanlay sayo? Anya ti rason? Sige na, baliksam, tadumngagak. Ibaga nga ta ni Rodora kina Dolores ti makagapo no apay asan a matuloy ti ibagbaga ni Edmar akalaysa. Gagayem, di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Rodora!